Ćao svima, dobrodošli u kratki demo prezentacije Meraxe. U ovaj prvi video samo vidimo kako software izgleda, gdje su stvari i kako sve se radi. Meni je veoma jednostavan, imamo podelje booking rezervacije. Tu radimo sve bookinge, da li su fiksni zakup, da li su aranžmani koje prodamo preko drugih turoperatora, jednodnevne ekskurzije, transport, vize i tako dalje. Pri svaki booking sistem upiše podatke klijenata koji nakon toga imamo marketing klijenti i sve to može da izvučete iz samih sistem sa jedan eksport u Excel koji radite tu kada sve to pretražite. Nakon što zapišu klijenti imate sve podatke oko uplate i financije, tu može da sledite gotovinski tok, da radite sve doplate, prilive i tako dalje i normalno u operacije gdje imate sve putnike u lista putnika, spisak soba, bus lista i tako dalje. Dodatni podešivanja su tu gdje kreiramo hotele, kuće, autobuse i ponude i tako dalje i tu menadžiramo prodajnu mrežu. Sva dokumentacija od svaki booking ide tu i imate lesna pretraga po putnik u sama dokumentaciju koliko to želite da radite. Tako da to je to ukratko, a u sljedeći video idemo sa detaljima. Hvala.